the last regime was decided to censure the civil society, that they were working with the Western countries to bring down the government. And the only mistake that the civil society were doing is to empower the members of the public to understand. Press Freedom Day. And as it was abamate bako hamo na abaliki awao amata ubako base civil societies abandi bako base serikali yenyewe abongo na abandi kubale ndi asikitsa muchini ono ibo abaliki bakwanira ibo ngane nene bono no sibuli bwabo etabakole bino nabara kolire kale ayo lekana kale mbaka baire mbaka twalire kibeza kuba sponsors kiraro kya kaire wetana na list ina maana baje ndire pese andi banyorange ngende ose sababu ndine eliana abana siasa ba soire ime wana batakete kuirwanira bairi kibeza una wana ikigendera kiko kwanga national government CDF akorera amagendera aho indi barolekana namba rubuka aho kora amagendera manye constitution je katiba teri wote ate bana haya manana ndi naenda ko gere iyo rubuka mbutali twa ubuya boko ba bwaniriya gushi kutaka kubaura ko maeneo yabo alikuwa ngombate banyo yuko sukuru wabonga bali tayari warabu kwana jibuya mwana alia awakoleka na sinsi sasi mugweta arama be atali maya kujia sama yendero nabogo nasi uchumi ya ubutambekele lito teri tukulia leo abaiki omera nyigana inde basomera mangana ya afya ya kabongo afya ke mumere twayari gerene twatebanga singi no parigasi ya the pressure nyingi barita bakubwa baita batemere ko batekire station obwata makaseti matekere kanyoro jumbe yemanyanga tugate naitu basubara tugate right yokanyora chinga kishuwo timuka intwe twekabanyana twejari sana kiafya twejari afya tarachari kudu tuta mangan tua batang World Press Freedom Day tarembi der tua berana ucucuganga ngakia bali kimero amangana ba kolegas asere tamulani mumanyi lero niko twanyora amaigerio kwetira ase kyombegia KCA na alitwegera na alibu na intubu na barali tubonete kwirenda kebongo nabo igontwanya alikuwa batumanya kuna intuna barali tutubante okora ane monekere twachiri ase story chiri gose emeganeria endoto chana intuna abanyene bintu abanyene kebongo tanya ko batokoranga nire buya twasanga na abandi